سلامونه او ښه راغلاست. زه بشیر یم له افغان ټیپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې لومړنی درسونو پروګرام وړاندې کوم. Familieleden. Familieleden. د کورنۍ غړي. De grootvader. De grootvader. نیکه. De grootmoeder. De grootmoeder. نیا. Hij en zij. Hij en zij. هغه او هغه. De vader. De vader. پلار. De moeder. De moeder. مور. Hij en zij. Hij en zij. هغه او هغه. De zoon. De zoon. زوی. De dochter. De dochter. لور. Hij en zij. هغه او هغه. De broer. De broer. ورور. De zus. De zus. خور. Hij en zij. Hij en zij. هغه او هغه. De oom. De oom. تره. De tante. De tante. ترور. Hij en zij. Hij en zij. هغه او هغه. Wij zijn een gezin. Wij zijn een gezin. موږ یوه کورنۍ یو. Het gezin is niet klein. Het gezin is niet klein. کورنۍ کوچنۍ نه ده. Het gezin is groot. Het gezin is groot. کورنۍ غټه ده. راځئ دا مکالمه یو ځل بیا په آرامه واورو. کورنۍ غړو ته څه وایي؟ Familieleden. Familieleden. نیکه ته څه وایي؟ De grootvader. De grootvader. نیا ته څه وایي؟ De grootmoeder. De grootmoeder. پلار ته څه وایي؟ De vader. De vader. مور ته څه وایي؟ De moeder. De moeder. زوی ته څه وایي؟ De zoon. De zoon. لور ته څه وایي؟ De dochter. De dochter. ورور ته څه وایي؟ De broer. De broer. خور ته څه وایي؟ De zus. De zus. تره یا ماما ته څه وایي؟ De oom. De oom. اما یا خاله ته څه وایي؟ De tante. De tante. موږ ټول یوه کورنۍ یو. دې ته په هالندي کې څه وایي؟ Wij zijn een gezin. Wij zijn een gezin. کورنۍ کوچنۍ نه ده. دې ته په هالندي کې څه وایي؟ Het gezin is niet klein. Het gezin is niet klein. کورنۍ غټه ده. دې ته په هالندي کې څه وایي؟ Het gezin is groot. Het gezin is groot. تاسو کولی شئ چې موږ سره هر وخت خپلې نیوکې، څرګندونې او سپارښتنې د راتلونکو درسونو د ښېګڼې او مؤثریت لپاره شریکې کړئ. دا و د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان.